Gilit thing hnai channel lo thlir rin tu te chi bai ule voina khanin mi pakhatin lungvung chungchang hi min zota he chuanin gilit thing hnai YouTube channel akada to alo zong te katirongota masela ke ma kan en chianga kalo la da mi alo in ka hria a tuntum chu lungvung chungchang hi kan sei don ani lungvung hi asap tong medical term chuan cardiomegaly an ti a lungvung dat na hi mizoti zinga po hian vei kan tam ve viau to a akan tu chu a om chan te alan chua dan te a in ven na te le a en kol na te tlang pui te kan soi don ani lungvung hi dat na rang rangin emi lung ati ha wang te le a thorim tir luat wanga lo vung ta hian e bera heng hi lung ati hol ati chet thin wang ani lungvung hi hemi natna kan ti disease ai ma hianin hemi natna lo lang chuak a symptom hi ani zok ma ome chini angte pora thiar theinga dilated cardiomyopathy hi lung ti hrola chheta wangin hemi kan lung bang te kha alo pana alo fana khan lung alo lungvung nan da kha lo om te thina pakhat le chu hypertrophic cardiomyopathy an ti a hi kan lung a veilampang left ventricle an ti hi hemi bang hi ani tur ang a in alo cha a he wang hianin hianin thisen sang a siama kami thisen sang siam khanin lung tek po kha ti vong thin ani hemi lung veilam po hi andakena chonin lung dinglama te po a om tel thei tho ani chuan lungvung hi a hla omem yen soila ala om le lom lo chu alo om chana zirte le alan chuana saddan a zirin ani theya ala omin ala om nep thei anga lungvung hian hemi thoha siam thina tlangpuin he wang hian tam takin hemi chuap natna asma angte emo neina ngai thina masel lungvung lo nei jok fo ani lungvung de ta thlen tu hi atam maya alang sar zinga pakhat chu hemi thisen sang natna hi ni a he ba ka hianin enge kan lunga thisen thlen tu hemi thisen zam pakhat coronary heart disease natna ti mai coronary heart disease an ti a chu lunga thisen petu hemi thisen zam kha hemi bol hlok an ti mai yang thau noi le thil thang thang khanin a no ati zima he wang hian lungin amamo tok thisen le oxygen a mulova he hian lungvung nat na a thlen ta thin ani a thlen thei tu danglang sa rual tu zual te chu lung valve thalo na thisen tlak cham na te in thyroid nat na te nat na hrik abik takin virus in lunga khoin om theya in zu in na sat le rui hlo ngol veina abik takin cocaine tin na sat wangin om theya mezil zu nga sat wangin wang ta poni theya HIV na da wang ta poni the a chan hriat hlei thei lo te po om ve thei tho ome in tun ma a heart attack lo nei to ten lungvung an nei ma bi ka in lungvung hi in thla chon thei a hriat ani bokani alan chua dan tlang pui alan chua dan lang sar ber chu hemi in soi zoi har satna hi ni a hemi na kan tho an chet vel le hemi chhozo a kala thoha hi ni a hi lungin oxygen amu tam tok lo wang ani aba ka chuanin hemi chet thleka chau na te in oman no te ni ko hriat lo na te mi luhai na te mut thar sat na te om theya eng ba ka ke vung te mi taksari na sang zel taksari zel te chau ngoi na te mi lung phurang le lung phu mu mal lo te po khan tiang te po han lang chuak theya lungvung nat na hi atira chuan lang chuak
lo fo a hei wang hianin lungvung na nei ti in hrelovin kan lo vi reng thei ani anat na hi voile khata alang chuak thut lova a zoi muang in a in tana ti khan zoi muang in zual lama pan thin ani lungvung hi x-ray ate ECG kan ti ate le CT scan ti tang den in a hriat thei a chuan a in ven na le in kol na te vitamin B1 kan ti mai thiamine hemi tlak chamna hian na pakhat berry a thlena chuan berry natna hianin lungvung a siam theia ei wang hianin vitamin B1 tamna ei tama tha a bean te parbor te broccoli tomato spinach yang te hi yan apai tama ei tama tha a potassium hian lung ati hrisela emi lung hrisela apuya potassium tamna ei tama tha a tomato alu balhla spinach te pawh hian apai tama ei tama tha a sodium ei tamu tuk hianin hemi lungvung le lungnat na hrang te thlen theia wangin sodium mi chi tamna ei tlem tur ani a sathau mom ei tlem tur ani a butter te satrin te le thil kan mom tuk te ei tlem tur ani hetia tel sathau akhal the chi ang hi isu poimo ani ai eng hi tha a ai eng hianin emi taksa a cholesterol level te tinhiam theia thau chia te po pai theia triglyceride level te po tinhiam theia eng ba ka hian polyphenol apaya heng hian lungvung tu te po aveng theia ei tama tha a tuino chan ve a hianin ai eng le thingmarcha ron dip thir fian te chan ve pola hei hi chawa ni khata voi thum thina tha a purun var he thaboka purun var hian alicinin apaya alicinin hianin blood pressure te atinhiam theia cholesterol level te po tinhiam theia lungta na tha a an na du to sama chon ni tin zung ni hi ei theila he ba ka hian chome ate po tel tam a tha a green tea hian antioxidants apai tama then cholesterol te po ti tlema emi thisenzyme te po ati sel theia lungta na tha a ni kata voi thum in thina tha a chuan asparagus kan ti hianin lungta na tha vitamin te minerals te glutathione te apai tama ti walin lungta na thalo sodium te thawang chi te le cholesterol te apai lo thluk ani thunga mi lungvung in kolnan te pon tha a in ti soma khoizu emote ne na cho pola in mai the ani a e ba ka zu in tlem te in soi tam te mezil zuk lo te rildu le taksa ha dam te apoimo a thalu tuktan in ti che apoimo le bokani achunga in kol da kan tar lan te hi zoma ka ti chung po a emi thoha te lungphumu man lo te luhai te le in soi sela dang te kan la nei reng chuan damdoi manga en kol te po anga yanga he damdoi man tlang pui te chu zun tamna kan ti mai diuretic te hiani a spironolactone te ACE inhibitor te lisinopril te tiang te kha manani tlang puya tiang damdoi kan soi te kha mani thuwa lo ei rungot ero ahim lo a wangin tiang te lungvung te kan lo nei ani chuanin lung specialist cardiologist emo medicine specialist emo ronila afu berang khang kha lungvung cardiomegaly chungchang kan soi thei chu ite se